Hanyo hai luku hamkranyo naisige tom E-Rickshaw society driver rok tini mandai konsinci o thanglaiye Madab gamio kwbangma richum baklaikha cherai khonai bertikpura joto lukurokno omakino bongni bwkha war bai joto lukurokno richum baklaikha bongni bwkha war bai E-Rickshaw society driver party borok amake bwkha khulokui samung tangmani jagao joto lukurok hamjak laikya hinui sai khina rwkha maikhe borok uram ri baklaimani taklai bisiu bo borok ri baklaikha naithotok ni bisingtwi bwkha kwar bai khai joto tipra rokno borok chukya nugya rokno nugui tongmaya bwkha yogui phaio hinui sai khina rwkha borokni tom E-Rickshaw society ni secretary Phasintwi deborma omakeno chaya sangnai tongni thinangni chati. Yang ceruk. Yang habis deh. Ada baju kok ha. Si kelengnya sebelah perbo. Ayo serinya. Kali masuk naik. Aneh. Ayang lihat tuh. Belai habai, cerikai jono, cengiswarno, ini hai salo, ceng, Khumulwng ni tong driver rok. Khumulwng ni E-Rickshaw driver rok, Khumulwng E-Rickshaw society ni ngai. Ceng tini cini takhu rokno, cini takhu songbai norok bai fellowship hai ke malainya ni phaja. Hai pa norok bai malainya phaimane cengja busa phailiya. Cini takhu rok ceng bomti tongbai ini cini takhu bikas ni bising tiklaye. Ceng norok bai cini kisi isa hamjak mung mari no share khailaya ne ceng khailaiman. Abni bagai norok no ani khapang hamjak matai chibaya paro tai oro manjaknai angkisan norok no sini mung ruruwana cini joto yang side of tongo ceng koita gare pekya ati ceng kirista hai gari cemor sopakya cini 600 gari kau 600 mane 600 family senara gari salok tonggo ga seng kaisa organization hajak NGO hake society ne ga ceng wan suka ceng सरकार है गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिया गवर्नमेंट बायदि दुर्जाक खांति बिया
जों पलिटिकल लिडार्स आबो बुया कुनु पलिटिकल बैसों करे नन पलिटिकल अर्गेनाइजेशन चिनि जों कुनु आजागाव अमतैनि दल अबाहायनि दल नै करे जों जास्ट कैसा रिक्शा ड्राइवर अफ जों वानसुक लायका हायदि ताकलाय बिसिव जों 2025 कैसा जों सामुं गाहाम हायलायानो माने जों वानसुक लायो अबाहायकेन जों सुबा सुरक लाइ माखासेनि बागै जाव नि वानसुकै जों जे मानसा सेल्फ कन्ट्रिबिउशन हायै जे मानसानि गांसा पायै जमार लायै जों yang साइडआव थांगै जोंनि दाखुराव फेल'शिप दंखा जों सिबिसिनि लायका ओइ अबाहागिरि गांसा फनो रि कुटुंनो सुंदै मानो वानसुक आंके जों दाखु बिकास साका हायदि जों याव लायानो सामाबाय जों किनि नहर सपायका आमनि बागै बेलाय बेलाय हामनो जों अब कुंचुंना को बुया जों लाइसिनानि को बुया तामके जों नरक बाय सिनिलाय मुंसाबदो आमनि बागै जों गोनां नै नं नर माया जोंबो नरक हायनो गोरैनो ताम खोबा जों ससाइटिनि खायदो माबा ससाइटि डेभलपमेन्टनि बागै जों नरक हायजा जामासै आबा हायजा आम बागै तिनो अ डिस्ट्रिबिउशन पुलिया जेंना सका आं ख्रक्सा काइटनो सुरिनाय मान बागै आं अ जागाव नरक देहा गिर्जानुखा के गिर्जानि बिसिनि दिकन मथा नायखलै दंनायनो जों लुका बागै ब जों किसिसा सुरि मा बायके सिनो डिस्ट्रिबिउशन जों सिबानो सरनि जाते जों खामानि माने दंथो बस कांगबो जों माबा हायकेनो तेबो सबाय मान जा आं दारानो फै yang kami di sini ini boleh apa ini kan ini motor pergi ini hamdak mas kerja Korokoi jadi dari bang kayu apa ini ini tapi borok terbang mah jangan tinggi oh mesti dokter kamu kotor kemana apa nih bang hamdi ini sih apa lagi ini kok tiba itu kemana kamu ngok pasawi ngok ngok diboy bos kamu ngok kemana bagi ngok belah kabai oh kakak itu nanti bakal malu apa kamu ke bang bisa ke tapi hawalan ini kunjungan ini kamu kalau tanya apa nih bang ngok itu apa sudah ini ambai jeng tadi jeng lainnya tapi ang pulas di sarwana sinoro proses kita from the president zona kono social media ro kono mana out of the Tripura sini ya jaga kaisa bro abo ekino association awi group ai sini Tripura sarno subai dong general secretary ke sin takut Dines bo ba yang kini pungono mana ya ka bo kakadara no kono kana nai kono site arman sini bo bahainya kino bo 12 piece high food second contribution haja ama haja kono mereka sini bono leka hamar wodi man bagai aba ke sini tom association ni tom group khalaimene sini society ni advisor chairman sok project sini ro taku mono kise yak kise sidi bas advisor chairman masuk sopelia oke sini Asia ajak tapi oke ani yaktu assistant secretary takut monmale ama ke ani je secretary takut Prosanto oba ke sini executive member takut Bipul kai sini executive member sini takut Vikas sini takut Suros advisor sehingga malayana ama kita to orang kai to rangkum khuliya bor jotone executive member tongo hayang robo aba hai am bagi singkino distribution chengnya ni bagai sini takut John ang bonono pula chung bista hai komol tu ka bisi chung to asuk hai phe rang kana buya tam to je mansa sing sak self contribution sak
ये man no coba lagi ya दा बिस्ता है कमल चिंगरो लिस मांखा ग्रे सुख चिनि ताको रोनो चिंग नानी से आरो माया ता हमें दाम के सुनजे मान मानी रनाय आ जे माया रोनो बो सुनो नो फान रनाय तो आमगे के मा खाने ग्रे जे मा आमगे आंता नो कोई नहीं बो पुला आईडी बागी रोनाय ये बार बाकी को आरो ये को विश्व लक्ष्मी भाई फोटो हरे बंद हरे जरा या पता से बुरुडे या फोन लेना जतना ए हमारे के से रेगना बाकी तो दादा hari ini udah bang nih ya pak kalau baca apa berarti ya kebetulan tuh tidak kan betul apa sakra orang berarti susah lain nunggu sekali kan sendiri yang pak yang sendiri Yang lagi tinja na raking tusan sab tusan cikgu nabi na ra tusan deh ini na tusan kita baru yang oh yang bikusan society de ok nong ni am sa yo je ma do am sa phaye ri man ning buti ma tong hanin bu khawo khorok ta tipra sange ma ke ri bang mani je society khaye nin bu khawo nang onek aram nang jakada nang jakha engke ge nang lukurokno tam ko kesan mung tanai nin bisingte hanya hai kali bisi doko mate kenya ko ta te wesa bordok khumulwng tom dai barok riksha society rok engke nang borokno nang tom ko kesan mung tanai nin bisingte nang borna hambai jare hambai ro na antin mung tamo sabiran jabarma kami Madab ni tom driver E-Rickshaw society Khumulwng ni phai no ri bangman no buti ma tong hanin bukhawati ni sung ini to sung tuk tu cuy tu tong aja mah ba sung kanker kan te kata mama kata enggak sung ori romo sung boy ko tong aja mana sung tasin bukhaw tong ma tong kata borok khoroksa driver khani borok komha ke bangman ni nong bukhawo buti maya momta tong bong ni thani wanor sagra di betul E-Rickshaw society dong no ri bak hoi mani nong kamio phai ning buti nang jakati ni yo ko kaham nong kata kaham kha ning tom mang kha yo ko ta borong ni kantli kangsa rija kha tai ke kunu mali nahali ata nahaya engke nang to ba hamza kanal bang E-Rickshaw society dong no hamza bona nang lukurokno tam ko kesar mutong nai ni te bo bosar bor mate kena kaham kai korong no tini borong no nai kol tunta na ke ti persang ma ke bak pe mani belai kaham kata cin borong ni bak au nong bo kami khobja madab para ni bung ke anbung hambai no ka sundane puro kamra khaitro dukta do songpur lo aram na khatini je E-Rickshaw society dong no ma ke ri bak pe mani aram nang khatini nong no ma se khuji ke borok ri bak pe mani khorja ti prasang ni borok nong no ma ke bak pe mani nole boti matong
Morla society si khorja society kun party bai kre involve kre mor ka khorja society ni magya rupai mani belai tong sojang na nang tini ninbo mungke ini noro E-Rickshaw society ro bot kayo noro ni ri bang pandak bang kaja पुलानो सिटी मेडिया पास होना बलाके हमें मारो तीना हाई साल का हम सालो जंग खुमुलुंग E-Rickshaw सोसाइटी निंगे जंग मामा के ना वांसु मानी बिसिंग क्लाये तिनी मंदाई कॉन्स्टिट्यूसी खबजा गोबो मादब एरिया है के मादब पारा हम जागो ओ जागो जंग चेनी ताको रंगनो जे ब्लाई चुग्या अब है बरो रंगनो नो जंग सेल्फ कंट्रीब्यूशन खाये जे मान मानी जों कालेक्शन खायलायजा आबनि यागुलो जों दिना अथायो फायै किसा मिसा जुग्या हम्पानो किसा मिसा जों रि कुतुं आबा हाय सिन्ता फोरनो जुबाय मानलायजा in roka tom kalungai ni makin nong kino thui paye yamai ke Lukurokno amja mung de chongmani nung je Lukurokno nung samung khai chongai ba okorom nung to poktan mung chi belai ke hambai sini media no kok kaham sengka actually unity can do anything because we must be unite to be strength to save our people from illegal migrant. So first of all I would like to thanks to God who given me this opportunity through our Khumulwng E-Rickshaw society belai kena tongthogo tai khapungo oba hake sing society khaiman bisingo bo जों सुबाय मांखा गांके तिनी अबा हायके जों सुबानमु जोंगो जों सोसाइटी वो जों कुनु एनी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स वे जों रोंजा करे तामखबा जों खुमुलुंग E-Rickshaw सोसाइटी नि खलायजाक अबा हायके जों जे मानसाखि नरो 600 गारि दंगो बै 600 फेमिली जों बाय दंगो आम बागै जों वान सुगै सुबा लायखा ओंके अबनको कचार मुंके जों तिनी जे सुबा मा हाय next sobo जों सुबा फिनाय जों वान सुगलाय दंगो मोनटां हाय एरिया रबो जों थानाय जोंनि कन्टेक्ट नाम्बार बो जों रोनाय जे जागाव माहाय डिस्प्यूट जागा किसा खबजागै दंखांके आ जागारखौ बेलाय जोंनि बररक थांना फायनायनि बियाल हायके बाजार मार्केट बाय हासाल आबा हायर जुदि नंगै दंखांके we are ready to help them our poor brothers so we would like to request that to contact with us at the last we will give our contact number and we think that people are political also even without quarreling each other it comes together to help the people like we are helping today then it must be more unite for us that so that the Bakha should become in unite so we through our request is only we must help when we are in the form to fight for our people we must think that we must have in our own humanity and to know what is behind of us who are black sheep about quarreling us so today I would like to thanks to God who helped me here today to control my Khumulwng E-Rickshaw society and also I would like to thanks our my brother John who helped me today from Tripura People Foundation President and he is very good person and we know that he will help more next time also so thank you brother and we would like to request all those employee who are employed please help your people through this way also we can bring our people in one unite to fight for our right this will be our message and please be kind be love and be honest and forgive the people and if it is wrong you should be apologized for everything what we have done wrong that is the way to bring our Tiprasa in one unite thank you ini bo thairoko pain rok je ri bang pandak paijak obo gangkai Madab funjago Mandwi ni area no Mandwi Madab funjago almost oko gana holong sigi matai gana wa tini darabai je chini Khumulwng E-Rickshaw society
je borok samung khai tongo bo je borok nangkukma borok rokno je tini redistribute khaimani bisingo ang darano sengei dara phongmo saka bai khain thang tongo hne so abon bagino ang bo wan soka jungto agibo social work khai tongo tabu khai tongo khaibo thanai ngang wan soka ani nijini dogan se tongo hungkang ka ba ang jagani koyek tari ang distribute khayane ang bong no thangai bong logi thangai chubawan hne ang phaika ang jeman mani kami gang thamri ang jeman mani ang borokno chubakha and tini tai o jaga phai bong bisingo manjagai seng kabongwa borok nangkungma borok rokno chungri kutung chum kutung chung tini distribute khailaika chini je mansak ang belai no hambaire no mo chini Khumulwng ni E-Rickshaw society no samni bagai hingkang kai I think chini Tripura first time kaisa society kaisa omahai auto chalok nai society panang thang ba nini bus gari chaun society panang thang onek ko ba ke samung kom khainai nukjago but tini bong ni o je step to nugo yang belai appreciate ma khayo belai hambai chini E-Rickshaw committee rong no ye dara nang poiter ok ni je bangungo poiter ni ke noro poiter no borno ti bi rok ya project oboto ang lekhoi maya but o jaga amtaini oroni je amtaini borok tongo chung ogo khaika ang tabuk jodi 100 500 hone sapana bulung thanai ki karonoro ang poribar lekhana to phaile achung je borok no mansak je mansak je nangsak je hamdongnai je bung talangkha eborong bising chung lekhaya wini chung borok no laika but list bong thani tongo anga list no lekhana thanglia kamni bagai hingkang ang emne kan nukjana mo chung yang tongmani badhai bono tini nong camera bo je sab khujak mamba press on camera bo ke khujak mo ya joton buskang no tongko manuk jaka ke Lukurokno ni bising ti ta tabon mai ti ti prathana boy atu kaham ham khai to man bagai nang bukhapati ma tongni ni tai Lukurokno ta ko khusam kamani ang najido ang thaching ko tang appreciate khai keno chini E-Rickshaw society rong no belai samung kaham khai tongo o jaga simingya chini atai ha Khumulwng to brok society no naithok kena cholri chono ang jotono tiprasa Lukurokno ani koimung khobono o samung khanye ni bagai nyeng rang puisa ganang nanangya o samung khanye ni bagai nyeng background kotorong nanangya banang kaisa politician jung nanangya banang kaisa businessman nanang o samung jotto khaimano so angobon koinya mujungo jotono ongkhore kaisa baite kaisa no bai ka suba laikya hangkai chini tiprasa je suba su nangkuk tongnai rok jotono suba jaga hingkha khayo so jotono bai ka ongkhore kaisa baite kaisa suba laikya ke belai nyachongnai chin society daran chilmu ang gangga zon de Burma an thai hingge Khumulwng.